klan no ya kini kinong kit kam snong mo kum ka BAB Village Administration Bill ngin pankala Village Administration Act mo te kani ka way na ki bill ka bagin hapile bar ka baar de kalong halor ka building bylaws ha ka bagin pinsok ikibrio ha ka bagin sinaye kibon mo kibrio manta namar bak ya ban register ya giye nga po ka district council nang tapan ya ka fees kimpat ngau thau te ngin ai haki category wise ha ka ba ya ki ban pensok yang yang tapsilang kitab ba ban kloy du ya kata jinga permission man sinai pet ikini ki nangi ke bele ho te hakini sansnam ki bala let no plus kabangyo extra mo kabangyo extra ngalatray borba ya ki development ngalatray borba hakabe dei bat ki kampen roy kikam sports bat bon kikam giba ya dei hak ban kentiu ya ka konsumsi handre ka bakong san ka ga bang solo ko din kalau halor ki an giba ngilawan ra district council kata kumkalan act nang ta market act nang ta ka solid waste management act ngilawan ra ki act giba bon hi hima nang tapat ki resolution giba bon ngilawan ra te halor gini te halor kikam giba lale tengah semua bau pajak sistem naik ke di sana. Kumpang itip mata bakal of tun kadai deciding board nang tai. Tadu kan no pi expect bapin yo apa persen. Kadai kasnong ke baka basa mga bar kalau satun kadai kasnong ke belai bon ki jingkela hadien bang lawan mga kubu MDC. Kubu bon ba ki jingkela. Dai halor kini kanong rim bang bah kalau satun ya kani kanti ngamar teti.